alpinizem. Meni je bilo tle super, res užival sem v naravi, ko je lepo, ko je gozd zadaj. Noro. Ampak pol prvo tehtanje, ne, pa minus 8,8 kile. In pol, ne vem, neka motivacija, neka energija, ki kar pade iz zraka. Se ni bilo toliko, sej za tak rezultat, pa sej sem vložil ogromno. Ampak spet ne toliko, da se ne da, videl sem, da se da, ne. Pridite z mano, boste videli, kaj se skriva tle skozi ta prehod. Tle sem še celo šipek dobil, takoj zdravo hiše, za čajček sem nabiral. In pol greš tle skozi sprej. Tle se pa nekaj dogaja. In pa pridemo v naš prelepi vrtek zadaj za hišo. Dosti kavic. Uživali. Indirca! Easy! Ti uživaš v naravi? Obujam spomine. Poglej ta hrib. Se spomniš, kako smo prvi teden prišli na njega? Mati moje, kome smo prišli na vrh in smo mogli iti nazaj, ki je v letu sosod, da nas smemo. Se spomniš? Totalno Po drugi brez strani srca. gor.